Flipper. Svjetla, kamera, Dexter. Hej! Zašto trošiš film na to? A, šefe, sladak je. Sladak? Ne zanima nas slatko. Došli smo snimiti strašan film. Našli smo te, Bolo. Ne moraš se pretvarati da nisi tamo. Igranje skrivača više nije zabavno. Ovdje već znamo sva mjesta za skrivanje. Kladim se da ima nekih dobrih s druge strane otoka, ha? Bolo, tvoj otac je rekao da ne smijemo ići na drugu stranu otoka. Nije li isto tako rekao i da se trebamo igrati u prirodi? Da. Onda, što može biti bolje od druge strane otoka? Ha? Da. Stanite! Netko mora paziti na vas dvojicu. Jedan po jedan. Što ćeš ti glumiti? Bubnjeve ili nešto. Da, bubnjeve i još bubnjeva, čovječe. Bubnjeve. Mjesta za genija. Svi tratite vrijeme. Ja ću pobjediti na umjetničkom festivalu i to sam. Da, tako je. Gospod Dexter. Će pobjediti. Nije pošteno, Dexter. Jesam li ja kriv što se svi boje natjecati protiv mene? Da vidimo. Hoću li svirati solo na orguljama ili ću recitirati poznati govor hobotnica o krakovima? Iz smrtonosne drame Smioni Dexter. Nikad čuo. Naravno da nisi. Napisan je tek jučer. Pa, pošto imate tako malo prijava, izgleda da ću ja spasiti situaciju. Zapišite me za oboje. Solo na orguljama, a ne... Ako misliš da je to strašno, govor traje 3,5 sata. Mi ga moramo slušati dok vježba. To je dovoljno daleko, Bolo. Trebali bismo se vratiti. Da, Bolo, ovaj put je opasan. Bolo, molim te. Haha, vas dvoje ste obične kuka! Bolo! Gledaj. Što je ono? Wow! Kalabaš! Kalabaš! Što? A zašto imaš štitnike za uši, ha? Žao mi je, ne čujem te jer imam štitnike za uši. A što se događa? Ha? Vi isto? A zašto štitnici za uši? Zar ne čuješ? Wow! Eto zato.
Ovdje smo sigurni. Što on pokušava? Otjerati nas sve? Ne, vježba za umjetnički festival. Ostali su odustali i nisu se prijavili. O ne! Hoćeš li se ti natjecati, Flipper? Ja? A ne, ne mogu. Ma znam nekoliko pjesama, ali nikada nisam nastupao pred publikom. Bojim se da će nastupati samo hobotnica. Bolo, dobro si. Da, srećom pao sam na glavu. Dođite, pogledajte što sam našao. Spremni smo svi, još Pozor, ljudi! Veliki ljudi. Imam posebno iznenađenje za sve vas. Večeras će biti prikazivanje mog velikog hita, strašnog filma. Šef, svi smo ga gledali. Odlično! Želim da moj novi strašni film bude isti. Samo što će se umjesto o morskom psu raditi o hobotnici. Što je film? Vratimo se večeras i doznaćemo. Jeste li čuli nekakve glasove? Tvoja mašta previše radi. Uskoro ćeš reći da si vidio milihune. Ajde, idemo. Ne, definitivno ne. Ne smijete ići. Zakrećemo se u drveću, neće nas vidjeti. Veliki ljudi milihunima donese samo nevolje. Filmovi. Što još? Što su to filmovi, poglavice Kapuna? Zarobe tvoj duh, drže ga u kutiji, puštaju ga da pleše kada je mrak. Ne smijete ići. Da, pa, to je jedno objašnjenje. Drugo je da su filmovi samo slike na filmskoj vrci, projicirane po 24 u jednoj sekundi, ali kad zbog perzistencije ljudskog vida... Evo ga opet, puni djeci glavu praznovjernim glupostima. Hobotnica? A zašto bi netko htio snimiti film o hobotnici? Možda je to neki strašan film. Saberi se, Puffy. Tko bi htio gledati strašan film? Da. Ni meni to nema smisla. Čekaj da Dexter čuje za to. A? O, da. Film o hobotnici. To su mi rekli špijuni. Snimaju ga ovdje. Gdje? Ne baš ovdje. Gdje je ovdje? Tamo ondje. Ha, tamo ondje. Gdje tamo ondje? Pa, blizu ovdje. Tišina. Znate li što znači taj film o hobotnici? Moći ćete savjetovati redatelja. Savjetovati? Ja? Najbolji sam glumac svih mora i ti očekuješ da budem obični savjetnik. Ne, gospodine Dexter. Dobro. Tako da znate, jednom sam bio u Južnom Pacifiku. Svi smo bili u Južnom Pacifiku, šefe. Ne u oceanu, u mjuziklu. Zato sam odlučio redatelju učiniti veliku uslugu i glumiti u njegovu filmu. Vi, gospodine Dexter. Naravno, to može biti moj doprinos Kvecovom umjetničkom festivalu. Umjesto sviranja orgulja i govora, bit ću filmska zvijezda. Ali šefe, radovao sam se. Slava i bogatstvo, stižem vam. Sjajna ideja, gospodine Dexter. Definitivno. Apsolutno.
Gledajte, pa ovo je to sad ćemo početi sa snimom. No, ajde. Vidite, morate... Jo, vidi auto. Sve ću kamere napraviti. A čekaj se još malo biti. Dođi, molim te, ovdje stani malo. Tamo je gospodin Dexter. Pokažite mu što znate. Hajde. U redu, u redu. Veliki umjetnici moraju biti u pravom raspoloženju, znaš. Ne bojiš se vada, šefe? Bojim. Ko, ja? Što ona radi? Napravit će budalu od sebe, kao i obično. Da, uvijek. Hajde, Mr. Dexter. Možete vi to? Ali... Zar hobotnica nema krakove? Ako nas ranite, zar ne špricamo tintu okolo, a? Alfred, zar nisi rekao da tvoja mehanička hobotnica izgleda kao prava? Takvu hobotnicu još nikada nisam vidio. Popravi je! Gledaj kako je neprirodna. Ovo bi trebao biti strašan film, ne glupi crtić. Možda će malo ulja pomoći. Moja šminka. Nadam se da će sada biti bolje. Ne. Zaboravi, to je najgora hobotnica koju sam ikada vidio. Ukočena je mehanička i niti najmanje realistična. Alfrede, morat ćeš smisliti nešto bolje. Rekao je da nisam realističan. Lopaka? Polo! Da, samo sam... bio sam u šetnji. Nisi. Da, ja isto. Iskrali ste se da vidite film. Da. Da. Ja sam. Idemo. Hvala na dojavi o filmu, Serge. To mi je posao, gospodine. Sad ćemo vidjeti koliko je dobar ovaj redatelj. Ne vidim baš ništa. Još nije ni počelo, Puffy. Ne znam zašto je tata toliko zabrinut. Kako hrpa pokretnih slika može utjecati na mene, a? Obožavam komedije. Samo hrpa pokretnih slika, a, Bolo? Ne može utjecati na tebe, ha? Sada znamo kakvu vrstu filma želi snimiti. Hobotnica će biti negativac, a naravno glupi ljudi će mu biti hrana. Haha, mene je nazvao nerealističnim.
ne zna ništa o snimanju filmova, gospodine Dexter. Vi biste bili puno bolji. I bi, zar ne? Da, pokazat ću mu kako se snima film i iskoristit ću to za osvajanje prve nagrade na umjetničkom festivalu. Onaj film me jako razočarao. Pravi ljudi se ne ponašaju tako. Ni pravi morski psi se tako ne ponašaju. Brine me što bi neki mogli te filmove shvatiti ozbiljno. Što? Da na nekoga utječe odgledani film? Ja sam morski pas, 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 ja sam morski pas. Bio sam u pravu. Film je zarobio njegov duh. Ja sam morski pas, ja sam morski pas. Pripremite se. Hej, vratio si se. Prestani trošiti vrijeme na tog dupina. Imaš ozbiljnog, strašnog posla. O, da, šefe. Akcija. Odlično, predivno. Sada uključi drugi krak. O, jako strašno. Ha, a kaže da ja nisam realističan. Ubacite jakog momka. Rez, ne tako. Dođi ovdje. Biff, ti si još ukočeniji od hobotnice. Što se događa, Flipper? Gledaj kako ću to ja učiniti. Gledaj, hrabar, neustrašiv. Aaaa! Pravu ste, šefe, to je mnogo bolje. Možete sad izaći. Hej, šefe. Nestao je. O, ne. Flipper, moramo spasiti redatelja. Upravo si. Hej, moja kamera. Imam plan. Slušaj. Hej, u pomoć! Netko! Bilo tko! Ne valja. Morate izgledati stvarno uplašeno. Ne, gospodine Dexter, mislim da ne razumijem morski jezik. Što? Kako onda očekuje da će glumiti u mom filmu? Lopaka mu može reći što da radi. Baš tako. Lopaka mu može reći što da radi. Ali, Perajo, Klještiću, Perajo, nađite Lopaku. Dexter. Dovest ćemo ga. Hej, dečki, što ima? Gospodin Dexter te želi vidjeti. Bolje ti je da ne stvaraš nevolje. Dobro, može. Lopaka, dragi moj prijatelju, bi li htio raditi na mom filmu? Naravno. Tko si ti? Prijatelj, ali Dexter misli da radim za njega. A tko je Dexter? Hobotnica. Hobotnica, baš sam lud. Imam plan kako vas izvući odavde. Vi? Ja i Flipper, Dupin. Dupin ima plan? Samo ostanite na stijeni dok vam ne dam znak. O, ne brini, ne idem nigdje dok su morski psi ovdje. Što god da bude, samo snimaj, Serge. o da, gospodine Dexter. Ovaj film će od mene učiniti hit umjetničkog festivala. Hej, ideš negdje, Dex? Flipper, Perajo, Klještiću, Mjehuriću, sredite ga. Stanite, dečki. Možemo li razgovarati? Kad je ovo prejednostavno. Da. Sad, plivajte.
Sve sam snimio, gospodine Dexter, da sad odnesem film na umjetnički festival. Da se nisi usudio, Serge. Da se nisi usudio. Brzo, onuda možete pobjeći. O, hvala, zahvali i Fliperu. Gledaj, što je to bilo? Što, kako, ma ne... Ovo je veliki gubitak za svijet filma, da. Da, a i redatelj je nestao. Riješi se te stvari. Ne želim više vidjeti ni jednu hobotnicu. O, šefe, tu ste. Da, i došlo je do promjene plana. Moj idući film bit će o dječaku koji ima prijatelja dupina. Ali to ne zvuči strašno, šefe. Strašno? Više ne radimo strašno. Pravi život je dovoljno strašan. Od sada ćemo raditi samo sretne filmove. Bravo! A je loga Krakatoa!